Ngiyangimangela ukuthi amakhamera wani mfethu. Mara kubuya simamela. Hayi kumamela ini? Mfethu ngicela ucima la masimo. Bambani nomthitho, bambani nomthitho. Uyasithuka? Shapa kampa ama PPA yeme wena. Asikusabi phela thina. Ubani onisaba? Yeah, asikusabi nathi siyakuhlonipha mara so yasiphaphela manje. Ko-abuse yini wena? Wena kuhudisithe wena. Nginomalume o-abusive kabuhlungu kabi. Uyangena kimi uyanginyonyobela like o batla gore ke etse dilo tse snacks le yena. Wa understand? Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ni LAVAWS pronounce love sinkumkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngusisi omncinci lana. Usisi omncinci uthi kunengxaki eyenzakalayo ekhaya. Ucela nje uthi Jozi Bioscope ingenelele. Sisoma unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami nona. Bengisacela nje ukuthi uzintroduce uthi igama ubani kwayeke wayisibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope. Okay, igama lami nguThorifatso. Ngihlala eMlapo la ngase Khoyapili Street. Inkinga ngibhalele labantu laba ukuthi baze ngoba ekhaya nginomalume o-abusive kabuhlungu kabi. O-abusive ngendlela yokuthi ushaya nomama ekhaya. Uyangena kimi uyanginyonyobela like o batla gore ke etse dilo tse snacks le yena. Wa understand? Like o-abusive a etse nix kontlung. Unka ditšhelete wa utswa ke ntse ke sa understanding gore like why montlung re tlamile re phela bohloko so a gone gore re move on re be le tšhelete go gae Uthi la malume ona uthi umalume akho lo malume Pupa umalume ngesinjani uzalwa noma wakho batswala ke motho yiwani. Oh okay. Kwenzeke kanjani ukuthi mhlambe nize nihlale naye umalume? Ubaba wakho kuphi yena? Ubaba washona ngimncane nomntana kithi kwi-accident. Bebahamba bethu. Washona nomntana omncane? Ngiyaxolisa nono. Zabhlungu lezo ndaba. Manje umalume aninayo enye ifamily eseduze mhlambe nike nazama ukuthi nibafonele nizobaxelela ukuthi hayi nanku umalume sekasixakile la. Cha ukuhlutse rona ka bo rona razama gore every day re bue le yena gore a ska etsa ntho tsa di etsang mara no o aggressive. Ngixabana ile ukuthi uze shaye noma wakho akamameli umamami. Kwenzeke kanjani ukuthi ezohlala lapho kini kahle akanamuzi yena akanamfazi? Ana yena so mama ka umunkile from mona dula teng a tlo dula go gae o be le motho a ntate ko ntlong. Wa understand? Hayi no sengikhalele ukuthi ngimbone ngamehlo wami yena lo malume. Mawusuka endlini mara beka khona mhlambe ukhona endlini singamfica somthole khona re tlo mthola. Oh okay, hayi sisheshe sihambe singaka mhlambe uzode ephume nokuphuma. Mr Jones, Mr G, let's go my good sis. Akukho kude wena nono lana siya khona. Khona la mesingahamba nje. Singawalka kunanithi ukuthi sithathe imoto. Okay. Manje wena usangena isikole mhlambi into ezifana nalezo? Ngisase ku grade 11. Shit. Ke tsa grade 11 so ke batla ho qeta ke university ke tswe mo environmenting because e bohloko ambi like a ke khone uphila kontlong a ke khone lo bala for the exam o thata because motho wa fihla tawe a re lwantse a re jotse go rona ga pheya because anisi wayene yenza anisingabafazi bakhe phela nini wayezoba usithatha leso sibini ikhozi suki ngekho itlo isiteng uba nare ka sebetsi endakazimiselanga nokuthi nje efuna umsebenzi esebenza uthata nhlungu mina ngisuke ngijamsho ayi one kaltsatsi no excuse wena nona mina isuke ingixake lento most of the time guys lina babukela lapha emakhaya ukuthi khona abantu ufumanise ukuthi umuntu uyilunga lefamily uthathiwe wabekwa ekhaya ngoba akasebenzi or kuleyo situation okuyo so buya udelele futhi lapha ekhaya ungubhuti
mara sowenza ngathi usisi wakho ngumfazi wakho or umntana omncinci umenza umfazi so uyambamba bamba kuyigazi lakho angazi ukuthi usathane omuphi lo kumele simthandazele siyizwe singabantu ngoba ngathi insuku zokugcina kwamanyani ngedlela izinto ezenzakala ngayo wena no iyangixaka yonke lonto ukuthi kanjani isibindi sokuthi manje abantu bekunceda wena ubona ngathi manje so iboss so ufuna ukuthi bezwe ngawe angiyithandi leyo nto. Oh khona la? Ngibona nemoto. Ekabani imoto? Hayi una le ntate o dulang ka mo next door o ipaka mo a khotla mosebetsing. Oh baba next door. Nina nila. Ay ungangena usicelele umama engabe ukhona lapho ngaphakathi. Yeah guys salinde ukuthi unone ekhulume noma wakhe lana. Angazi nalo malume ukhona kule room okwenzakalani. Cha ngicabanga ukuthi umuzi omhle kangaka kungabi nomuntu nje ongenelelayo mhlambe ukuthi buka nje ama room buka ibonda likanjani malizoba kanje. Hawu kodwa khona indoda umuntu wesilisa khona uma engabe uyanceda. Sixolo masanibona. Ngicela ume ngapha ngame eminyango ukuhlonipha umnyango wami. No ngiyaxolisa mangicela nje usimamela kancinci. Igama nguLavas from iJozi Bioscope. Sihamba ne-team la i-crew thina sidila ngokuthi sincede abantu mama engabe umuntu unenkinga onayo uyasibhalele la ehlelweni lethu ukuthi simncedise. Asina ke batlisitse for problem e ya malume go a dula go shapa mo ntlong a yo right into. Ngicela ukumalana phambi. Re lokisa taba e bo so ntletse batho ba di camera. Mara ine re bua lena le wena self o shapa so a se ntse right go re tlamela ntsa yetsa. Okay o lokile malume o teng magena o ka go morao. Ukhona mina ngicela ukuva la kuwena ma cause sengivile unane sibekele istory ukuthi wenzani umalume la ekhaya. That's why sikaze wathatha lesinyathelo leso ukuthi sithathile manje emncinci ngalendlela omncinci ngayo. Ngifuna uva from wena ukuthi yini umalume oyenzayo la ekhaya kahle kahle. Malume ke abuti wa ka since a tla mo jareteng a tlo nthusa ba ne ke le one hobane monna ka bula hlokafala le ngwana ka o mong so malume ke motho o leng teng o nthusang ka ntho tse ding mo jareteng mara still hape re na lo lwana vele tsa go o hlokomeza ngwana ka ne qala o dutla ke ditsebe so mani lwana nisuke nilwana kanjani ma usuke nilwana ngokuthi kwenzakalani ha nthusi ka next mo jareteng bona mo jareteng ho jwang bona ho jwang mo jareteng ha nthusi ka next ntho a tseba yena kulwa ka morao ke tseba ntsa kapa eng ka morao na wa go hlokomeza mara ne ke sa tsebe ngwana ka o hlokomeza ile haholo so uthi unokuthi unana unokuphakamisela isandla kushaye ingabe iqiniso ha bile ha nwele haholo ke mo a re lwantshang o go lwantsha o lebele gore ke be ke tswe ke mathe ke tswe le ngwana ke mathe le strateng amapolisa nike nazama ukuthi mhlambe nimbophise or something like that maponisa rile ke motho o kenang ka hare a ba gutla hape ha o re ga motshwarisa re misa tronkong ning o sa gutlile o sa le teng mo jareteng o utlwa ka yena mo jareteng hayi sisazoyilandelela naleyo masithi ukutika deeper ukuthi angeke phela uabuse umuntu wesifazane umphakamisela isandla soqhiba uboshwe uphume nje kanjalo fast yena ke motho tswang go hlokomeza haholo ha re thusi ka next le montlong hayi no uthi ungakuphi o ka mo di room ka mole wenzani la ngicela siye ngakhona Mr Jones Mr G let's go asambe ngicela ngifuna ukumbona mina ngokwami angazi kwephi sa kama side le ngapha lana ngibona ma kube nje uthola umsebenzi buka nje la kunjani kubuya kuncedisa kube nincediswa uyena musi la ukuthi nilungise izinto usuke senzani yena khona la emuva Mr Jones please come closer hey this guy is holding maybe he's holding some abuti hona la batho ba tlile mo ba o batla Wetsa la sanibona efethu awefo awukanyani futhi awukanyani emfo Satha mbhoka wena ish sifika nokufika futhi so ngiyangimangela ukuthi amakhamera wani mfethu mara kubuya simamela hayi kumamela ini efethu ngicela ucima la masimo bambani nomthitha mamela wephuthi hey ephuthi wena ephuthi wena ephuthi epipiyawo wena king wena usuyasithuka Kingwana toshapa kampa maPPA yeme wena toshapa mamela bhuti asikusabi phela thina yeah asikusabi nathi siyakuhlonipha mara so yasiphaphela manje Mr Jones nibambe lo mjida G
Ile nto Isena camera kinga wena. ile mpilo oyiphilayo le everyday. Le ukuthi ngicela nisondele. Ko-abuse yini wena kuhudisitse wena ke Ke wena o sokodisang mo jareteng. Akungitshele lapho bhuti. Yini kwenza ukuthi uphakamisele umama isandla? ngimphakamisela umntwana kithi kumele ukuthi mangimkhuza ngilalele Umkhuzi ngokumshaya. yeah Webhuti uproud ngalento isho. angikho proud mara Uyasebenza wena la. Uyasebenza la ekhaya. la ekhaya angisebenzi Udla bani? Udla lento udla nyahereza ngithengisa amabhodlela namathini Nikena iyaza nayo le mali. Akazi nayo a re tsebe le tšhelete ya hae o dula le ka mo morao ka mo a sebetsa ka maketse bona ka morao jwang ha ona ntho e lokisang o dula a senya ntho engwe le nngwe. hodima batho wena mfetola ka batho emna utima nje Yambambela umuntu lo. wena Mamela lo bhuti. Athi ufuna ukwenzani? Uzama ukwenzani? kamshapa ka stain Mamela asikusabo bhuti. Asikusabo bhuti. ubona nisabayo No, uyasiphakamisa. Lento uzoyenza kubosisa uphelele lapha ndiyastopha namhlanje yeso. izostopa la kithi Yebo. kukithi Kukini? yeah Kukini manje uhle makukini kusho ukuthi kumele ba okay abuse. bona bazohamba ke bangishela Ngoba wena umdala kanje waye ungasebenzi uzisebenzele ube nekhaya lakho mhlawumbe. kuphi sekugugeka ingaka ngizosebenza kuphi So, ubani uzongicasha yiko ngiyenza kanje ngilungisa izinto zasendlini Waye ungayenza into right ezobenefit. Ucime lento lena manje ngingazongifakela amehlo abantu Bhuti mamela la. Yabona ngiyakhuza. Awuyeke lento yenzayo. waloku ngibamba yini ngawo Ucabanga kwenzani? Ucabanga kwenzani? Yebo. Ucabanga kwenzani? wathi ngingene lapha endlini Uzokwenzani? Uzokwenzani? Mamela lawe bhuti. For lento lena ukuthi abuse umuntu esifazana ayivumelekanga lento. Usisi uyamshaya ngithi. Usuke umshaya makutheni. umntana kithi Okay, mawungena umkhuza ngokumshaya. befethu ngimkhuze kanjani Go ba le bosiu ke ena a dula a gasitse ka mo le ka ntlong le ngwana ka ebile o na le gore a tswa ditšhoming ka gobane ke a tseba gore malome o teng o tlo nna sa sokodisa wa tshwariwa ke a mo tshwarisa ke mo tshwarisa after matsatsi o sa gotlile Yini le ikhupha shoot une connection ilento usheshe uphume. Manje ngathi abuse abantu besifazane yini ekwenza uphume fast ejele. yendoda Yini so ufuna ukusiphakamela. bangilalela lento engiyikhuluma ukuthi ngikhuluma iqiniso mangikhuza la endlini la Ubuye udakiwe wena. Umntana kumele study, umntana kumele efunde. Ufuna isikhathi sokufunda uzosithola. ngo 9 o'clock lo ngena ngo 9 o teng mo ntlong ke ngwana ka o dula le nna tshwantse fela wena o re tlhokomele mare wa re abuse ngwana ka o dula a lla ebile ke maketse ke o tla ka di-camera ka baka la hao lena sibakaletse tsone bana emna so tlo wa mano wena man Wena sohamba nawe wena namhlanje. Le police. Ufuna ukulandela le court yakho amacala wakho lawa ukuthi mawuphuma usuke uphuma maku10. Uphuma maku10. Mamela lawe bhuta sikusonga sitshela lento sitshela yona. Size ngenhlonipho la. Size ngenhlonipho kuwena uyasiphakamela ngithi. ngiyaphakama Nathi sokuphakamela ke ubone ukuthi anibambeni lo mjito. Anibambeni lo mjito. Anibambe lo mjito lo. Anibambe lo mjito. Ubani isifebe? Ubiza bani? Anithathe lo muntu asambe naye. Mbambeni. Mamela webhuti sizokulayita wena ungasiphapheli. Yini bambeni lo mjito. Mr Jones bambani lo mjito. Kukani lo muntu asambe naye? Ma siyahamba ngicela nikhiye umnyango lapho. Ya ngicela nikhiye umnyango lapho siyahamba. Asambe. Uzenza ukeva ngithi wena. Uzenza ukeva. Sambeni. Ziseni la. Sijwayela ka. Mziseni la. Mziseni la. Hayi, asikuyeka ngithi wena uyasidelela ufuna ukushaya umuntu esabantu besifazana phambi kwethu. Yila uyakhona ke namhlanje. Sokhupha lento nayo. La usihamba nawe. Mr Johnson nithathe lo muntu nimfake lapha ekareni. Mama ngicela ukhiye lapha. Sambeni. Ngicela ukhiye lapha umnyango, vala umnyango sambe. Valani lapha umnyango sambe. Usijayela kabi wena. Udlala ngathi yini leyo yenzayo? Yes. Guys, niyabona ke uthina lo mjito kanjani mina nje into ebengifuna ukuthi ngibe sure ngibone ngamehlo wami lento eyenzakalayo la ekhaya. And masifika akasihloniphi, akafuni nokuthi esimamele ukuthi sithini. Qala into yaqala leyo. Okwesibini ubiza usisi wakhe ngamagama ngalendlela umbiza ngayo.
akafuni nokukooperate esimamele into ezoyenza sohamba naye lethi ne-police station siyo-understanda kabanzi ukuthi mayephuma usuke ephume ngokusemthethweni ngoba akwenzeki ukuthi u-abuse umuntu wesifazane umshaye uceda uzophuma wena within few days meaning ukhona abantu osebenzisana nabo and soyiprova namhlanje leyo nto sifuna ukuyibona ngokwethu mangabe unenkinga nawe wena mbukela ungalibali ukuthi sibhalele lapho Jozi Bioscope or usifollowishe ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku-TikTok, ku-Facebook, we are Jozi Bioscope everywhere. I'll see you guys on the next episode. Thohlo.